I pozdrav ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas radimo setup tour, šajim se, sam glup. Danas radimo tur moje garaže, a sve je vani, inače nemam garažu. Radimo u biti, sad vam pokazujem šta ja to vozim. Pokazujem ljudi vama šta ja vozim. Evo šta vozim. Brate, najjače, znači počet ćemo od bicikla. Koji vozim jednom u 3 godine. Vozim ovaj bicikl ponekad, možda odem tu 50 metara do benzinske i nemam pojma zašto ga nikad ne vozim, nisam neki sportski tip. Uglavnom, nije nešto ni puno plaćen, 500 eura, ja mislim tak nešto, nebitno. U biti šta ja govorim, cijene kao kurč. Priđi malo kamermanu i hvala mom kamermanu odmah da se zahvalim. Znači ovdje je postavljen 3.0 motor, vidimo 3 tu nule. Vidimo ljudi moji 3.0 tu. A iza je pojačan sa turbinom od ne znam 6-8, ne znam. Kakve su Continental gume ili šta je? Ovo su kontinentalke. Je, Continental gume. Ljudi moji, dobro je kamerman primijetio. I to ti izgleda kad se vozi nekako ovako. Kočnice su keramičke. Kočnice su keramičke Hyper 6. Keramičke kočnice kupljene na Njuškalu. Šajim se, glup sam, ne razumijem. Idemo dalje ljudi. Znači to je bio moj biciklo, to mi nije toliko nešto sad, ne znam, zanimljivo. Idemo dalje na skuću, jarane, skućo. Skućo je 2019. godina kupljen jučer, šans, ljudi glup sam, ne razumijem šta pričam. Ja sam mislio da kamera pišće to već mašina. Ljudi moji, skuter Beta Arc, nešto, nemam pojma. Ja sam zaboravio ime isto, a ja sam to gledao na YouTube-u, ali sam zaboravio. Nešto Beta Arc, sam da se ja malo nekad vidim. Dobro ti snim. Dobar. Beta Arc, nešto 50 kubika. Ide 70 skinute blokade, znači ubija braš. Gepek mu je 500 litara. Šans ljudi, evo tu imamo neke kese. Pa to od droge, daj vam to. Da, sakri to. Ovo je ljudi od bolovanja, kad uzmem bolovanje, ovo je u slučaju unfala ili ti ga udesa. Teško se malo i zatvara. Uglavnom ništa posebno, sve smo ga malo... Do koliko je? 320, jel? 320. 1000 sam nula i vam pobjegao. Da, vidite ljudi. Malo... 320. Ovdje imamo mnogaru, znači nije ono kao nešto na silu. Iz prve pali. A stoje u garaži, znači možeš misliti koja moć. Moramo ga probati. A Krapović je tu, znači Bože. Ljudi moji, ovo orni. Sam da vam kažem, ovo je moć. Sad na zadnji. Bok te mazo, jeste vidjeli koja moć? Idem na super talent sljedeće godine za vožnju motora na zadnjem stavu. Jer i dizel. Dizel. Ljudi, parkirat ćemo ga ovdje u biti. Nećemo ga voziti po cesti zbog kacige. Pa moja glava je moja kaciga, ja sam jednom pao oder u asfalt. Došla policija, ali ne zato što sam ja nek da popravi rupe, a policija ni ne popravlja rupe, kako sam glup, Bože. I ladies and gentlemen, pam. Ne zinim bigi LED kamerati, ubija. I ljudi, prvi kamerman je dobio otkaz zato što mi nije dobro snimio bicikl. Dođite, pričite, učite, ne morate se izuvat bujru, šanse. Uglavnom ljudi, ovo je moj auto, niskoprofilne gume 265, 35, 19 sola, na ljeto dolaze 20. Ovo je spojlerčić koji nije originalno na mom Audiju, to sam stavio ja, da bude lijepo, nisam stavio da bude ružno. Ovdje kao zastava Hrvatske da sam znao odakle si. Nisam, ne znam ni ja odakle. Ali je izblijedla kad sam polirao auto pa su oni preko toga prešli i možda to stavio za body downforce.
To je za bolji downforce, on se diže i svašta radi, ali ja ne vidim kad ja tamo gledam naprijed kad vozim auto, logika, brat. Šajbe zatamljene, naravno, da me ne vidi se, tu su isto iste gume ko tamo. Stavio sam iste, jer glupo mi je sad tu staviti 18 sola na jednu staviti. Kako sam glup, bože. Ovdje isto je gume, kako sam glup! O bože dragi. Ljudi moji, i ovo je ta unutra. Pogledajte ljudi, uđite, ja ću doći s druge strane, razumiješ? Znači, u autu je, znači, ovo je kuća. Malo je neuredno, kožna sjedala, sve kožica, jarani. Ekran, navigacija, što ja znam, tipke ovdje, što mi se jako sviđa, što su ovdje. Ovdje mi je malo nešto palo bilo i oštetilo mi se, ali jebi ga, nije novi auto, razumiješ? Automatik s ovim ružnim mjenjačem, nažalost. S-Line 2 puta, znači potpuno sve oprema S-Line. Ima i ove šifterice, što bi se kod nas reklo po laički. Znači ima opremu, nije kad pitaš šta ima od opreme, šta nema. Sve šta postoji, gledaj ovo, jarane. Oba! I gledaj sad ovo. Ton. Znači, sve doslovno ima navi, telefon, bluetooth, Bang & Olufsen ozvučenje, znači zvučnici Oru. Quattro, Bang & Olufsen, ima ovaj kurac da biraš dinamik, automobilski, auto, komfort, individual, sve. Ključ jednostavno staviš unutra i stisneš ga i auto se upali. Ovo ne smijemo zbog copyrighta, ali evo pustit ćemo neku pjesmu da čujete kako to... A nećemo puštati ljudi moji, onda se čuje, susjedi će mi jebat malo. Ali gledaj, vrata znači bez okvira, to mi isto jako se sviđa. Jako da radim recenziju svog auta. Viš kako ovo lijepo izgleda, sportiva, brate. Šta to nešto baka prase Porsche, šta? Audi. I to je za downforce. I to je za downforce, znači tu ide upforce. Tu dođe s downa ga i onda ga, nemam pojma šta piti. To je bilo to, ovdje se toči gorivo, kako sam glup, to svako znao. 3.0 TDI, 240 konja, uglavnom to je moj auto. I još jedno malo iznenađenje, ali to nećemo pokazati, to će biti na ljeto. Pogledaj tamo. Vidiš ono, Jaran? Ono je stroj, ali on čeka neko ljepše vrijeme, zato što je sad kišno i sve, i to nećemo izvlačiti, ali to ubija braš. To bilo to, nadam se da vam se svidio ovaj moj glupi video, što baka pravo se rekao shit content, stvarno ne znam što sam snimao, snimao tak gluposti, a boli me kurac. To bilo to za današnji video, ostavite like, share, subscribe, kupite A5, nećete nikad požaliti za Audi kad kupite. Bacite sve što se može, znači šerajte to, stavite na story, lajkujte. Šta je? To je bilo to ljudi, hvala vam na gledanju i pozdrav!